Amona dal taulana dal ren kawai dai bang pagi kedal ne benui bang betul sansal. Samat kot lapalap kapanga komui kapenggiong komui om masen mekenwia sawasapen. Sailogen more mesewi akowe remui. Kaya kita masen wat kel repitin ngene mu sarawi. Sota penai kel sota penai lalagonga ye komu megen ututre an so chorus. Tatong warwat ngilwat anu yamen kalangan pen maramui ranwat. Pilnian sa wot is tatong maranat kau nat song kamo Jesus Christ so sali kiti seta no nakan koros. Tatok ma ban song wiya pun tria sa mo patakan rawat. Sa kak paida po setan lusen ni lobu aba bilulus de kokolat. In Jesus name. Amen. Orla penatailan kawai da masani Iasada En Krais. O ataliren puk pangkosang nan puk en Korint kayo laut isek limau. Rojik isek payo lel rojik isek kriau memasani. Ibang wata kesana bukan pon pek sin puk me witata. Spelling nan puk wata sudah wata spelling in ranwat. Kiswaksang rawita tong kita song J apa me S ada tong ki J. Awi ban wata kong try lo song en kak sansal dami bang wata isak payo ko siya o ma Kristus sote yasatar at patak memal o mal poson pil memal o kitay pil pan tiarakta mesi son katete likam ren kot akiat katete tar me kot kajin kaya satar Kristus me aso kaya satar me melarkan sotepan komorta. Memelarkan sotepan komorta nan Kristus pilso kaya sadar. Ama Kristus so kaya sadar omal poson memal o omal mimite o kumal mimite nan tipamail. Ituan pilirail memelaran Kristus akan lakitakla. Ama kitail ko porporki Kristus nan mauratete nan kitail mesuwat sang aramasakan koros. Melel Kristus kaya satar sang rame melarkan abuyala mesani nan pungan ir memeirkan dan memelakan. Pemela tep sang ren armas temen ituen meurta sang ren memelarkan tep sang armas temen. Ko siya mela tep sang ren Adam o meur sosu koto sang ren kaun Jesus Christ. Lang ko siya armas temen. Pagi maran kau no. Ya traban kin watak masinin kot. Ewa kinta nei naramas. Ewa kinta sabulamen kot. Imakardan ta aramas temen. Ye Christ me ko siya. Pagi ni awi aramas ala. Ewa tang wi ala aramas tuwe to komuyong eh. Epil wi akotamen. Insan salong trial me kau no. Mawin me wiya me kalusi kisetan ni lobuo. Ewa niya aramas. Kati kina totong kaya kailan kot. Maban totong kaya kailan kot. Asetan kakinda asito wat pukong kot ngay kapagabikta. Ito lang man. Kareta aramas. E ananen wiyala aramas. Pwede setan katawesang aramas. Tama kot katkiyang aramas yay Adam. Kata karya menin aramas. Pambiludang wiya aramas. Pwede ko presang setan tama kisan ni kayo naramas. Rimen tapo. Mela tepsang aramasamente. Ituen morta sang ren memelarkan tepsang aramas temen. Kos siya kaun Jesus Christ. Patuan koros memela ki Adam. Nan ituan koros pan komorta ren Kristus. Ari Adam kareta koros aramas mela. Christ kesto. O pileu kamor kitailta. Masih automatic. Morta me kaunok katin wiya yung katal udang katay pang posonok tapan lukur langi. Pag jojo maganintin tamatera kau no katstor wiya tar to ko ni lobu ha. Ika mimitan nan tipeyo ngay ko la rebe so sabong. Talu tampan lukur langi. Tapan anane ipsapal. Bakmang kitipatay kano kasamo yung ina na time more. More so to kambangak and lalong katay. Remember katalang kilang. Tamek Iasada En Krais wiya yung katay. Aramas. Apo magkataling rin KAPEHSE kiro bukat. Mela o Iasada En Krais ay inonten masen and God.
Ye I inonten nan masin kot mela de Paula en Krais o Iasada En Krais. Ime wi in inonten puk sarawi. Sangat nan katete kap kukutulen nan katete mering kos-kosia Krais. Tuna abang kecto komatala o tuen Iasada me abang bil ketinuya. Eri kitail kilang tame Iasada En Krais wi ayang kitail soulangkan. Kayo, kamele leong child me atral poson soto mal. Ma Christ sote Iasada, karban na try kau tek. Depan tuwede songon, lama-lam teikan, megin reperpakiran len na songon ni rai riyo merapan kak unseng kila. Ap kita soulang, atral poson, soto mal po Christ Iasada. Makras itu Iasada sola karap yang dalam pengun penenan nim sarawigan ran sarawigan o rong patak. Sola karap yang Israel pastor kan o mete kan rawi patang kimasin in God. Ap kital wuya pergi Christ Iasada. Kitai kilikilang lang anso yo. Mekitai bambil yang Iasada. Pergi Iasada. Ri atal koporaporen komor estrumal atal poson estrumal. Pergi atral kodo Iasada. Keriau, kameleleong kitail melelen masen en kod. Na nirejugay sa payo sa klimaw kasaliong kitail, o makristus soto Iasada at patak memal. Masen en kod masani me Christ Iasada. Ime wan poron kau kalkalong kiseli. O ime repel kamakam gila. Pergi parsi kau bil mensus kau inda puina kin batang hola men metene bileu maurta tene mamor me komatalar azu gi semular raut wi batang kin metene mamor pergi arail patang kin me Christ Iasada sang nan bungen me melargan kamelele yong aramas chorus masanin kot melel. Sang nang katete mering koto. Isaiah. Sa ugob tekan. Koso yatuan. Kau na ketsto. Kama-kamala. Magilang. Di men sus aral ginuya aral. Kau tekin. Passover. Niya sa mereka tutong man. Nagdapan ko siya kau tekin na Old Testament. Ima kareta Christ ye ate simbolen kot. Por kita tahu ke simbol kan man me pula-pula kan me sote kot masa dik me pangwanto man me sote kisin ola kis mire man unsek buya kata-kata itu simbolin kot me unsek ye Christ. Okay? Rapangkin wato wapenaral meyrong kan kipenaral manakan ral kotuguti ral manakan lasin man Megan kama-kamalaw, samoro, labalawogan, announce. It is finished. And again, so tremen man ban kama-kamalat, ligin, melasin kama-kamalarit. Tama Christ masani ni lobu. And again. So tre eo mayroong komor, pang wiyawi ligin tame wiyataro. Maglam mo miya sa kong lama-lama kayo, koko silim ko sa siya, kit makoto siya, wali anti-Christ. Pagi so tre unsikla, totoo ko, pagi mela ni lobu. Ay kit, ay at, labalabo, mekot pilata, po apanud, koto kaya la, totoo me Christ, soto ka na kailan nilo. Kaya parang sa mga patang metuwe jamet. Pagi lasin masan me Christ yuan nilobo, it is finished. Kamelele tamme samoron nan katete meron kau kinta, enekir soto emen man bang kamakamalalikin me kamakamalarek. Ni Christ amasani en nikiyer soto eo mayroon komor pan wiyawi. Me kamelele yung ktrail tame so ko baga wiyo ko to me pit. Kau na bang kacto o poki la ktrail. Ton sambakan me masanin kot en melel. Keseluan tame men ktrail ang kilang. Iasada En Krais kamelele yung ktrail me tiba trail kan lapata sanger. Nanirujugay sa kuno ito po memelara kan sote pan maurta na kustil
Kristus pilso kaya sadar. Ama Kristus so kaya sadar o mahal poson me malo kumal mimitenan ti pamail. Hari lang. Iasada En Krais kaun sekala poson me ketailan ki me kamakalay ketail dar nampuk sa romasani. Me intra makalakal me kakareti ni lobo uten ketail dar. Ketai puto betul itu snow. Iasada kaun sekala songgoros. Me tipatail kan lapata sanger. Iasada En Krais kamelele yung ketail. God, sotra masin dio masini kisin diferenti kis ren aramas koros beposan maran kaun Jesus Christ. O lukwar langer o utaut kitar inta magelagel. Ime God niaso me kaya sa sang Christ anso wote pilnan buksaro masini me abang katengi samba tip o Christ bang ya katego. Akital me painta sang tipatai kan soto katek panlilo. Mia katek bang ya yang solang up. Dan bukan Korint saya songon kataiken yawen totok me kata we are in Christ ni kata we mo sambawet maksudnya euran solong koros kataiken kataik en lekita-kitanan len kesini menjunjung nang bukan revelation kataiken tama kata we are in code ni kata mo sambawet yawen totok me kata we are in code yawen aramas me kata luatoren code bilinta matal kosoy mesu konengang tambil kating kren we kataiken solong en met katekin kataik en yang lekteklanan le en kisini wasame buksaro mason yung trial me court ketin kona bang certain o natron lang chorus me pelian da court an sukis samalar Heri Iasada En Krais kamelele yung trial me tipa trial kan lapata sanger asong mau ni trialan ki kopor-porpor pagi Krais Iasada Natipekan lapatan sanger. Kami elelpe sang ni Iasada En Krais kaun Jesus Christ. Mekot me kin lapata kung ya mekot me kin salatek lasang. Kita kin salatek la bagtail selitiang ban tip pangkenaw taken tip kataur kitail ti. Oh sotra ko me bagtail se wi aligin wi ayen tip. Bagtail butinan tip, kita KAIR tanan tip, o tip bagtail se. Tama ka teng kupuran code. Abon ko trapa kong trial kata orto Christ po yan kaklapata sang tipa trial kan. Pumawa katrial koros wiya serien ti bagay. Nan Rome patak yung trial. So daramasamen me koros shower kono linganin court. Wiya tartibo shower kono linganin court. Deep me adam wiya da katrial iputi yang lole. Ab Christ kato Uya sapul metotogen komo, sapul metotogen lampen, lapopen, tip. Pagkatalan di armi bang kenaw teken tip. Takot kenaw tek slavery. Mekot magkatay seldi yang pa. Sota mekot siya kakuya tak kipe na tayo kele. Naraman siya kakuya ta mekot. Ben Christ katin masa niyong try. May siya kakuya ta mekot likin ngay. Ab Christ katstor. Kasalitin kin kitay lasang epan. Kasalitin kila kitay sang erpan. Pangkenaw takin tip o kasalayong tile sang ni Iasada me tipatal koros wasang ket kisang metawela so kung tatawagan limpak me kastuya yung tile tamag tasugin metawag yung tile te uya tip o dani nang uya tip ang kinimi retal wag tile mamutan an utuk kasi kintong sekla af malse tambang kare yang atay pambawe ti tip tapos on Christ Wadal pakpak Christ. Bakit siya pakpak Christ? Kapag ko uya deep. Agdang kagatak na nanin matawa mao. So on lokolok me alay yung child. Iman uya tipo apso ipako ngay quarter laut sang ay pakpak tipo. Ano siya siya kuya ta. Child siya magchild lapata sanger. Pang kenaut again. Tip. Kapayo may mga child ng tami niya sa Christ uya yung child. Kamelele yung child, koporoporen more so took. Kamelele yung child, koporopor and more so took. Nanirigay sa kwali sa tuwaw, ito ay pilirail, may melaran Kristus agan, lakit akila makray sa Iasada. And ito ay pilirail, may melaran Kristus. May melaran Kristus, wawag is so lang, may mela.
Saulang memela makrais sote Iasada Israel bilak takla. Mailang. Ako sa kasi saulang met. Itu yang pilih Israel memelar ren Kristus akan. Israel saulang kan memela makrais sote Iasada Israel lak takla. Kristus kisah tuwa ko siya makitail ko por ki Kristus nan maurat te nan kitail mesuat sang armas akan chorus. Okay. Memela ren Krais, makrais sote Iasada, saulang chorus mebil mela Israel lak takla. Makitail ko por ki Krais, anso makitail memau nan maurat te atane akumal suat sang armas akan chorus. Nampak wayo ko siya, you are to be pitied more than any other people. Okay? When we have a look at sarere wong rai so na ta. Kumail kamele me Christ Iasada. Kumail ban amal poson Christ ban mimi tenan maurat te niatral memor so tra kelangla o kasik makita Iasada bagi Christ. Ma so tra Iasada adane akdalen suot sang armas chorus. Iasada en Krais. Iasada en Krais dekat ki yung ketail koporabor en maur sautuk. Maglang aramas ibuti waban memor ko kolatre. Iasada ka met wan suot kabanta airal memelar kan yap din yang sarbetia kaya yo rante yo melan paluar mo. Meran paluar. Ngen am soul swamela. Abami mi wasagis makaitan ren ko abami ren setan. Abaan mem imerenta more sautuk o mela sautuk. More sautuk eternal life kita mi ren ko. Eternal death kita kotoror lasang atal soul ka ngenital ka kotoror lasang ko. I mela karyawan mo merenta mela karyaw. More magdailan kian suot nam paluwarat katakin more mela leumet. Katakin met me i melanin met. More me koko to me pit. Spiritual i udani more melalan mo. Wasa me man katay pa mimi. Ripoy ki Iasada en Krais kamelele yung katay. Me katay pa naan ki more sotu. Chorus me lukwar lang e kot kasumuyong inan ral more. Me intran Krais. Painral tasang enan tip memor keral poson saulang korosan ki koporoporen mor sautuk mekoko tu moral yung kata sirok kilikilangan tu nanisak tuaw tanak malter kilikilangan tu mor nan sawat makmail koporopor ki Christ na namal memor murin mela mia more ban lelotong child i mor mela mo spiritual life spiritual realm a melel sang physical realm. Dan more magdai milolan suot. More ngen I more melelong mo. Ada teman-teman. Iasada Krais Iasada puan ki yang Israel koporpor. And more sautuk. Krais masani. Ngayon me more ko more. Ngayon me I am the resurrection and the life. Niyang sa me katulan kamor da Lazarus sang nan sojo. Okay? Aso me periano mun pegasal kita nei kamelele meuran ni imun ran kombang banyang Iasada ne so mag kamelele ansud me melar af kamelele sirba mela kokolate me memor af kamelele sirba bil mela kokolate ia peu kasambalo o kasale yung Martay Mary tame song kau yang rain ya ketlan iso wenta Lazarus pitoy Lazarus ileu morta ni paluar Malasa me Lazarus wiala bishopin momotso eu men monogla menian an we mo me pili kasale yung child kamelele yung child me tatok me Christ we au pag itoto me sito kamelele me Lazarus unin ran payo gak pileu mo tazanan nan pungen yurale me largan we me periano intang may ngerane payo minan so aban posuet a Christ masani yung iso ndayang kuma bakmabang poson mabang kilang linganin kot area kamela yang kecil more so kita bagi ime resurrection o ime more ko more bukan bumbe ko siya bukan wayo ko siya the resurrection and the life malasita
Sotre pipilel sete no nakau koros irai sotre wewe ki tame kot pa wia ta murin ran silu we abewet sotre me wewe ki tatagen kot manamanin kot nian so me kot kaisata Christ sang nan so ian so me sete no na tolong koros wer nan kapin hel wer tiarda me ison ko mo ro mo buksaro masani mai raile se me nan markien lingano mo ro bang kamela lang nian so me epileu Iasada ayan so me Israel tiarda me ina markien lingano mo ro kamelaro lang pergi ya tuan mela abang kulit timur ya tuan rojo abang kulit timarain Sirokak. Eri. Iasada En Krais ket ki yung men ketail mor sotuk. Euran. Solong koros. Bam peweti o lelni mui ba mimren kot. Wasame kaberen o memor kokolate. Kalimau usia. Iasada En Krais kamele yung ketail me ketail ban yang Iasada ong mor sotuk bilogis desire me ketalapten Kosianing kawanan resek o kotilel resek riau bampelewat amelel Kristus kaisatar sang ren memelarkan apuyala mesaninan pengenir memerkan te memelarakan pemela tepsang aramas temen ituan morta sang ren memelarakan tepsang aramas temen tuan koros memela ki atam nani tuan koros pan morta ren Kristus enda amelel Kristus kaisatar sang ren memelarkan apuyala mesaninan pengenir memerkan te memelarakan okay irasu resek ainen kau yang trial Christ ye metropinia sada makin mia mesani gin mia mega makin pakiso masota mesani dengan da yeros kaiten tasir ginin da mesani ilapen mesani abu yeros temen serita meso po yeros ri armas temen seri temen anan puksaro masani yang trial ewia first fruit. Ewa mesani. Ma ewa mesani. Abambil miya mega abambil tawan so. Ime first fruit ime tapi. Hari. Isme ban uya Israel kan me ban. Ma ewa mesani is. Ewa mesani koros me ban yang isata. Pag Iasada. Ime trap o miya abambil ko tumuri. Okay? Nambukan wayo ko saya. But there is an order to this resurrection. Miya order okay? Miya mo Takeyo, tamia kairaktiyo. Christ was raised as the first of the harvest. Okay? Ye meuya trepintondolo. Then all who belong to Christ will be raised when he comes. Nabukan waya kis kauweta mau tolul. Ma meuya trep en me Iasada sang nabukan melarkan. A koros me bilposoni paambil yang Iasada maur sauduk ni yang sume. Abang kat stopuan kat kisan sapul memutsokan. Saulangan pun sampai mewia sapul memotsu. Lekot me imen egispil kawasa kretail. Mie me kokosilio patpatangi me mie an Krais apot. Me le labra kawewe sabung. Mereka tak kuini nan lang, okay? Mie an Krais apot. Pergi nan puksarawi ko siya me. The church is the bride of Christ. Nampukin me ko siya li kamot, okay? Ili kamot. Amen. Israel, me Christ via mesani, Israel. Amen, saulangkan. Okay? I momotso, amen, katal mo via momotso in God. Okay? Kati kinim saraw ya, terki kam ko por renim saraw yo ko rugula ko sumokap ng gelandong nim saraw ya. Pupuk saraw masani. Kumal mo ya ten pas en ngain saraw yan God. Amen, saulam me Christ yeyas lale. Ime via Ten persen kotor niya trial wiya solang kay niya trial wiya momotso en court ye kital mo wiya bride of Christ. Momotso en court mo wiya li kamot en Christ. Euran Christ bang kastong sapul me bride. Me emen trial. Unung buksari mas kata terong sa batak likam me bang koto en dayang me court li en nan langan Christ apot. Nang buksaro karasras ki momotso en court mo wiya bride of Christ. Okay, ye kital. Mewia li kamot. Ei momotso en ko. Terimen KAIR kilay rawat. Iasada En Krais ki yung ketail ko porpor en me ketail paampil yang Iasada maur sautu ke uran. An ki ko porporwat.